An Ginoo madaha iyo. Pagbasa tikanghan Santos nga Ebanghelyo sumala kan San Marcos. Paghimayaon ka, Ginoo. Han paggabi hitumanta nga adlaw, nagsiring Jesus sa iyang mga tinunan. Talabo kita ngadto haluyo hanlanaw. Sanglit binayaan nira an kadam-an nga mga tao. Sinakayan sakayan an mga tinunan, di nakadto na Jesus ngan tinabukira. May iba nga mga sakayan didto. Inabot an makusog nga lipuros ngan ginsasakayan na anira sakayan hin mga balod nga haros mapuno na hin tubig an sakayan. Nakaturog Jesus didto hamay ulin. Nakakaulon hiya haya paghigda. Ginpukaw hiya haniya mga tinunan. Magturuddo, diri ka ba nababaraka nga makakamatay na kita? Binuhat Jesus ngan ginsaway niya an hangin. Hugpoy na. Ngan an mga balod, pag malinaw kamo. Hinugpoy an hangin, ngan nagmalinaw. Nagsiring Jesus sa ira. Aiya mga tinunan. Kaya ano nga nahadlok man kamo? Waray lagi hapon kamo pagtuo. Kundi durugod anira pagipausa. Ngay may hinsiring haira, hinuini nga tao, nga nasugot bisan an hangin ngan an mga balod. An Ebanghelyo hanaton Ginoo. Pagdayawon ka, Kristo.